Dobrodošli ljudi, CryptoClips kanal, dobrodošli u novi video. Pre svega, pre nego što krenemo, ostavite like, podržite kanal, pretplatite se. A u ovom videu vidjet ćete moja 3 coina koja mislim da su potencijal za naredni bull run. Čućete nešto o njima, vidjet ćete neke podatke vezano za njih i opet kažem, ovo su neka moja 3 coina, ima ih tu još, ali za ovaj klip ova 3 sam stavio u video i kažem, moje istraživanje, moje neko viđenje, vi dodatno istražite ako mislite da ulažete u njih, pišite dole u komentarima neke vaše coine za sljedeći bull run i poslušajte koja su to 3 coina. I ljudi, prvi coin u današnjem videu je Fetch AI. Znate svi, veštačka inteligencija u hajpu je u ovoj godini i nadam se i mislim da će veštačka inteligencija biti u hajpu u sljedećem bull runu. Tako da prvi coin u današnjem videu koji ima potencijal, ja mislim za Fetch AI. Nešto o njemu, osnovan je 2017. godine i pokrenut preko IAO-a, takozvani Initial Exchange Offering, na Binance-u Launchpadu u martu 2019. godine. Fetch AI je laboratorija za veštačku inteligenciju koja gradi otvorenu, bez dozvole, decentralizovanu mrežu mašinskog učenja sa kriptoekonomijom. Fetch AI demokratizuje pristup AI tehnologiji pomoću mreže, bez dozvole na koji svako može da se poveže i pristupi bezbednim skupovima podataka koristeći autonomnu veštačku inteligenciju za izvršavanje zadataka, koji koristi njegovu globalnu mrežu. Fetch AI model je ukorenjen u slučajevima korišćenja kao što su optimizacija usluga trgovina na decentralizovanim aplikacijama, transportne mreže. To je nešto o Fetch AI-u, a sada ćete i vidjeti ovde na CoinMarketCap-u, znači neke, kažem, podatke. Kao što možete vidjeti od nove godine kada je krenuo hype, Fetch AI je napravio tu neku, da kažemo, srednju cenu oko 45 centi. On je trenutno na 33 centi. Tako da, kažem, sa te strane, znači polako popušta taj hype, ali svakako mislim za naredni bull run da bi trebalo da ima solidan povrat, s obzirom da možete vidjeti ovde da je imao all time high u novembru 2021. godine na oko 90 centi, sad ćemo provjeriti tačno. All time high 8. septembra je imao na 1 dolar i 18 centi, tačnije. Tako da ljudi, 1 dolar i 18 centi 2021. godine, sada je trenutno na 33 centi. To je ljudi laganih puta 4 odavde, što kažem, mislim da može da napravi to u bull runu. Ono što je još zanimljivo za njih, možete vidjeti ovde, kaže, u prethodna 3 meseca, pogledajte kako se broj adresa povećava na njihovom projektu, i trenutno za 3 meseca je 45.000 adresa na Fetch AI-u. Ovde dole takođe možete vidjeti i te adrese koliko posjeduju Fetch coina iz cirkulacije. Na prvom mestu jedna adresa ima 10% cirkulacije Fetch tokena. Druga adresa ima 8, treća 8, četvrta 8, tako da tu možete vidjeti da nije, da kažem, centralizovana, znači nema veliki broj adresa gde drži veliki broj tokena, što možemo, kažem, vidjeti da nije manipulativno, znači ne može jedna adresa da obori toliko cenu, ako me kapirate. Ovde šta možete još vidjeti je voleti koji podržavaju Fetch AI, to su Trust Wallet, Metamask, Binance Chain, Atomic Wallet. Tako da eto, i to je zanimljiva informacija koju treba da znate. Takođe ovde možete vidjeti, kaže, koliko holdera je u profitu sa trenutnom cenom. 94% holdera ili ti vlasnika coina su trenutno u profitu sa ovom cenom, što to govori da nisu zadovoljni sa ovakvim cenama i čekaju veće. Znači, čekaju najverovatnije novi all time high. Ovde takođe isto možete vidjeti koliko posto holdera drži Fetch coin u kom periodu. 98%
holdera drži preko 1 godine FET tokene, znači oni čekaju bull run, ne prodaju, znači ljudi 98% holdera je preko 1 godine, a 2% je u zadnjih mesec dana. Tako da kažem, to su neke samo informacije vezano za FetchAI coin koji mislim da će imati solidan povrat u narednom bull runu koji očekujemo. Ljudi, sledeći coin koji mislim da ima potencijal za naredni bull run je Algorand. Algorand je samo održiva decentralizovana mreža zasnovana na blockchainu koji podržava širok spektar aplikacija. Ovi sistemi su bezbedni, skalabilni i efikasni, sa svim kritičnim svojstvima za efikasne primene u stvarnom svetu. Algorand Mainnet je postao aktivan u junu 2019. godine i bio je u stanju da obradi skoro 1.000.000 transakcija dnevno. Od decembra 2022. godine Algorand i njegova inicijalna ponuda novčića, takozvani ICO, održan je u junu 2019. godine, slušajte sad, sa Algorand cenom od $2,4 po coinu. Ljudi, $2,4 po coinu. A kao što ovde sada možete vidjeti, trenutna njegova cena je, pa da kažemo, 10 puta manja. To je 21 cent. Znači, ti ljudi koji su tada kupili na ICO za $2,4 su svakako u minusu ako su, kažem, čuvali. I naravno, njima treba neka stara cena, neka veća cena, da bi oni, kažem, bili u profitu ili smanjili gubitak. Ono što je još zanimljivo za Algorand, kao što vidite, 72% je u cirkulaciji coina. To je s jedne strane dobro. Poslednja 3 meseca, što se tiče cene, neka prosečna cena koju smo mogli da vidimo Algoranda je na 28 centi do 30. Tako da to je nekih 30% manja cena sada. All time high Algoranda, taj da kažemo lokalni koji se desio 21. godine, je na $2. To je 10 puta od ove cene. Tako da sa te strane, kažem, verujem da Algorand, pored toga što je dobar projekat i da se radi na njemu, verujem da može doći do starog all time high-a ili svakako, kažem, na neke više i veće cene. Voleti koji podržavaju Algorand su Ledger, Trezor, Mat Wallet, Trust Wallet, Coinbase, Algorand Wallet, Atomic Wallet. Takođe ovde sada imate jednu, kažem, meni zanimljivu informaciju. Vi svakako pišite u komentarima ako mislite da kažem da nije to i ako imate vi neku drugu informaciju o Algorandu, pišite u komentarima. Kaže, holderi koji trenutno su u profitu na ovoj ceni, samo 2%, a kao što sam izjavio, 96% nisu u profitu sa ovom cenom, znači 96% holdera tih čuva i verujem da drži coin dok ne skoči i opet kažem ne napravi možda neki novi all time high. Vidjet ćemo, kažem, to je samo neko moje mišljenje i razmišljanje. Ovde možete vidjeti da 66% holdera je preko 1 godine, dok 31% je od 1 meseca do 12 meseci i 3% je u poslednjem mesecu bilo. Tako da kažem, to su neke činjenice zanimljive vezano za Algorand. Vidjet ćemo u bull runu, kažem, ja očekujem solidan povrat što se tiče Algoranda. I treći coin za današnji video i poslednji od tih nekih mojih potencijala za naredni bull run je Rose ili ti Oasis Network. Inače, tim Oasisa se sastoji od vrhunskih talenata iz celog sveta sa iskustvom iz Apple-a, Google-a, Amazona, Goldman Sachsa, US Berkeley, Stanforda, Harvarda i tako dalje. Oasis je vodeća mreža blockchaina sa omogućenom privatnošću i skalabilnim layerom 1. Kombinuje visoku propusnost i niske naknade za gas sa bezbednom arhitekturom kako bi obezbedio osnovu sledeće generacije za Web3 i pokretaće DeFi, GameFi, NFT, Metaverse, tokenizaciju podataka i DAO podataka. Oasis Labs takođe je tehnički saradnik ekosistema, udružio se sa kompanijama, slušajte,
poput Mete, BMW Group, Genetic i drugima, kako bi izgradio platforme i proizvode koji unapređuju individualnu zaštitu privatnosti, upravljanja podacima i odgovorno korišćenje podataka. Kada pričamo ljudi o Oasis Networku, tačnije Rose Coinu, kao što možete vidjeti, trenutna njegova cena je 5 centi, trenutno u cirkulaciji je 57% coina. Ono što je zanimljivo, kažem, u prethodna 3 meseca, znači od početka godine, neka njegova srednja cena koju je imao je na 8 centi. Znači, trenutno je na 5, što može kazati da ako sada krenete da ulažete u njega, opet kažem, najbolje ulaganje je dollar cost average. Njegov all time high ili najveća cena je 2021. godine bila, tačnije 2022. godine bila, kao što možete vidjeti, 15.1. 56 centi, što je 10 puta odavde. Tako da ljudi, kažem, na stari all time high da se vrati, a verujem da hoće, to je 10 puta od ove cene ili 10 puta na uložen novac. Ono što je, kažem, kod njih još zanimljivo, što možete vidjeti, 3 meseca njihov broj adresa se povećava. Što se tiče njihovih adresa i onoliko koliko drže, ovo nisam dodatno istražio, pišite u komentarima ako vi znate. Prva adresa na Rose Coinu drži 73% coina, druga 10%, treća 4,75%. Znači, negde, kažem, nisam još to dodatno istražio, pogledat ću, ako vi znate pišite. Ovo je jedino meni neki, da kažem, problem što je 73% kod jednog, tačnije u jednoj adresi. I sad kažem, ako je to neko lice koje može naravno da izazove pad cena, to je problem kod Rose-a, ali kažem, to nisam dodatno istražio, to ću tek videti. Uglavnom, kažem, Rose ima potencijal, što se mene tiče, mog mišljenja. Vi ako mislite, odradite svakako dodatna istraživanja pre nego što uložite pare. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste pogledali. Ako vam se svidio, ostavite like, pretplatite se na kanal i vidimo se u sledećem videu.